She said, hola, ¿cómo está? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And then she says, say. And I say, no, lay. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, ¿cómo está? Said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, say. And I say, no, lay. No matter where I go, you know I love them all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami, wartawan TBS Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Bendahara, kini berada di SJKC Chungha untuk menerima anugerah Aspirasi Sumber dan Teknologi Pendidikan. I'm feeling kinda young, I'm feeling reckless. Let me hold you, let me grab you by the necklace. I'll show you what the good loving is sexes. It turns you on when I got you feeling helpless. And I'ma eat you up for dinner, lunch and breakfast. Bring your friends along, cause they are on the gas list. We can fool around the I'm breathless. Hold off the drinks, I'm about to feel it. She's telling me this, she's telling me that. You said you take me with you and you never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, it don't matter to me. She said, hola, ¿cómo está? Said, konnichiwa. She said, pardon my friends. I said, bonjour, madame. And she said, say. And I said, no, lay. No matter where I go, you know I love them all. I'm feeling kinda young, I'm feeling reckless. Let me hold you, let me grab you by the necklace. I'll show you what the good loving is sexes. It turns you on when I got you feeling helpless. And I'ma eat you up for dinner, lunch and breakfast. Bring your friends along, cause they are on the gas list. We can fool around the I'm breathless. Hold off the drinks, I'm about to feel it. She's telling me this, she's telling me that. You said you take me with you and you never go back. So I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, the sexes. It turns you on when I got you feeling helpless. And I'ma eat you up for dinner, lunch and breakfast. Bring your friends along, cause they are on the gas list. We can fool around the I'm breathless. Hold off the drinks, I'm about to feel it. She's telling me this, she's telling me that. You said you and you never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, it don't matter to me. She said, hola, ¿cómo está? Said, konnichiwa. She said, pardon my friends. I said, bonjour, madame. And she said, say. And I said, no, lay. No matter where I go, you know I love them all. I'm feeling kinda young, I'm feeling reckless. Let me hold you, let me grab you by the necklace. I'll show you what the good loving is sexes. It turns you on when I got you feeling helpless. And I'ma eat you up for dinner, lunch and breakfast. Bring your friends along, cause they are on the gas list. We can fool around the I'm breathless. Hold off the drinks, I'm about to feel it. She's telling me this, she's telling me that. You said you take me with you and you never go back. Now I got a lesson that I want to teach. Vision Board Ketua SMK Tunku Bendahara. Now I got a lesson that I want to teach. I'ma show you that where you from, it don't matter to me. She said, oh no, come style. Said, konnichiwa. She said, pardon my friend. I said, Dipersilakan penonton SMK Tunku Bendahara. Anggota murid di SDN Sekolah Menengah dipersilakan untuk berada di dan Sekolah Menengah Tunku Bendahara. Alhamdulillah, selesai sudah majlis apresiasi sumber dan teknologi pendidikan pada hari ini. Sekarang saya bersama dengan Encik Anwar bin Osman. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini kali kedua saya bertemu ramah Encik dan saya setinggi-tinggi berterima kasih kepada Encik kerana Encik masih sudi lagi untuk berbual oleh saya. Saya akan tanya beberapa soalan kepada Encik. Silakan. Apakah pendapat Encik terhadap majlis yang diadakan pada hari ini? Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita manjat syukur kepada Allah SWT kerana telah memberi izin dan kurnianya pada pagi ini kita telah berjaya menyelesaikan majlis sesi pagi. Jadi untuk majlis apresiasi sumber dan pendidikan digital ini kita akan mengadakan dua sesi, iaitu sesi yang pertama untuk pelajar-pelajar yang menempa nama dalam bidang digital dan majlis yang kedua adalah di sesi sebelah petang di mana kita mengetengahkan ikon-ikon di kalangan murid dan juga guru di sekolah dalam bidang pendidikan digital di sekolah
sekolah masing-masing lah di daerah Kubang Pasu. Jadi pada tahun 2025 ini kita rasa sangat seronok pasal kita telah pun berjaya mengadakan satu majlis yang sangat berprestij. Jadi untuk nak meraihkan dan memberi penghargaan dan anugerah kepada semua pelajar. Jadi kita mengundang semua pelajar yang menunjukkan kebolehan, yang menunjukkan pencapaian yang baik dalam bidang digital, tak kira apa sahaja pertandingan, penyertaan dalam mana-mana pertandingan di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Dan kita memanggil pada hari ini untuk mereka menerima penghargaan daripada PPD Kubang Pasu. Jadi kita di pihak penganjur sangat berbesar hatilah dengan apa yang telah ditunjukkan oleh semua warga sekolah di daerah Kubang Pasu yang telah memberi satu tumpuan yang hebat kepada pendidikan digital. Walaupun di peringkat negeri kita agak kurang menyerlah pada tahun ini di segi anugerah dan sebagainya, tapi saya rasa dengan pencapaian ini kita menjadi satu titik tolak untuk kita lebih berusaha pada tahun 2026 nanti, insyaAllah. Soalan kedua, apakah pendapat ataupun harapan Tuan terhadap pelajar yang masih belum mendapat rezeki untuk meraih anugerah pada hari ini? Ia bergantung kepada bagaimana pihak ataupun rakan-rakan guru kita di pihak sekolah sana memberi sambutan kepada setiap apa anjuran pertandingan, sama ada di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri. Daripada negeri inilah yang akan membawa kepada satu kejayaan yang besar di peringkat kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh rakan-rakan guru dan juga anak-anak pelajar daripada sekolah kebangsaan Teluk Malik, di mana mereka telah menjadi johan Intelgate di peringkat kebangsaan baru-baru ini. Jadi kami sebagai pengelola pertandingan-pertandingan dalam bentuk apa saja, sama ada anjuran ini daripada peringkat kebangsaan, anjuran ini daripada peringkat negeri dan sebagainya, kita akan memberi informasi yang sangat cepat kepada sekolah supaya sekolah lebih cepat bertindak dan memilih pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk menyertai pertandingan itu. InsyaAllah pada tahun depan kita akan pastikan benda itu. Terima kasih Encik. Ya, sama-sama.